Prezidenti Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. محترم роҳбарон و فاعلان اتفاقهای کسبه، حاضرین ارجمند، ملاقات ما با роҳбарон و فعالان و نمایندگان تشکیلات کلانترین و با نفوذ جمعیتی فدراتسияи иттифоқҳои касабаи мустақили Tajikistan در ایامی وسطی روند سازندگی و بنیادکاری و رشد باثباتی وطنی عزیزمان برگزار می‌گردد. چهارمین امروزه همچنین به جشن یک عصره تشکیلات بین‌المللی می‌آید که جمهوری تاجیکستان از سال 1993 اعضای کامل حقوقی آن میباشد راست می‌آید. با استفاده از فرصت همه شما را به این مناسبت تبریک میگویم. باید گفت که سهم تشکیلات بین‌المللی می‌آید در مسئله تنظیم مناسبت‌های مهنتی و گسترش شریکی اجتماعی بین حکومت‌ها، اتفاقهای کسبه و کارفرمایان نظررس بوده، سندهای قبول کرده آن در شکل کنونسیا و توصیه‌ها به تنظیم عادلانه مناسبت‌های مهنتی مشاهدت می‌نمایند. تا این مدت از جانب تاجیکستان 51 کنونسیا و 22 توصیه تشکیلات بین‌المللی مهنت پذیرفته شده است. در کشور ما در سمت مناسبت‌های مهنتی دوره به دوره سندهای قبول کرده شدند که جوابگوی معیارهای بین‌المللی بوده، بی‌واسطه برای بلند برداشتن سطح اجتماعی مهنت شایسته و تأمین شرایط بی‌خطر و مشاهده کاری روانه گردیدند و این اقدام من بعد نیز ادامه داده می‌شود. حفظ اجتماعی اهالی همیشه در مرکز توجه حکومت تاجیکستان قرار داشته. از ابتدای صاحب استقلالی در کشور اصلاحات اقتصادی و ساختاری عملی گردیده، اساسهای معیاری حقوقی حفظ اجتماعی مردم مملکت تدریجاً تکمیل داده شده. با تامین گردیدن رشد باثبات اقتصاد ملی و اصلاحات با مرام اداره مالیه دولتی، درآمد بودجه دولتی از 6 میلیارد سامانی سال 2009 به 23.8 میلیارد سامانی در سال 2019 رسانیده شد، یعنی در 10 سال آخر 4 برابر زیاد گردید. قابل ذکر است که همه سال رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی، دستگیری صاحب کاری خرد و میانه، اینچنین تأمین امنیت دولت سمت‌های اساسی خراجات بودجه دولت میباشد. حجم عمومی خراجات بودجه دولت از روی همه منبع‌های مبلغ‌زایی در سال 2018 به بیش از 24 میلیارد سامانی برابر شد که این نشان دهنده نسبت به سال 2009 4.2 برابر زیاد میباشد. در دوره سالهای 2009-2018 برای رسیدن به هدف‌های استراتژیکی از جمله تامین نمودن استقلال انرژتیکی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی و حفظ امنیت آذوقه‌واری 47.5 میلیارد سامانی روانه گردیده است که این به 35% حجم عمومی خراجات بودجه دوره ذکر شده برابر میباشد. طی سالهای ذکر شده پیشرفت ساحه‌های مختلف اقتصادی بخصوص بخش‌های استحصالی تامین گردیده. همه ساله قریب 100,000 جایهای کاری نو تأسیس داده شدند و در 3 سال آخر شماره شخصانی که به مهاجرت مهنتی میروند 25% کم گردید. در نتیجه رشد اقتصادیات، تشکیل کردن جاهای نوی کاری
бунёди корхонаҳои саноатӣ ки ба як сатҳи муайян баромадан ба истиқлолияти энергетикӣ имконият дод ки шумораи муҳоҷирони миллати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар поён фароварда шуд. ин бисёр муваффақияти калон. лекин боз ҳам дар ин ҷода кор карда заҳмат кашида намонда кор ки бештар дар дохили кишвар шароити хубтар ва шароити корӣ истеҳсолотро ҷорӣ кунем ки мардуми мо сарсону саргардон нагардад. дар бюджети соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соҳаҳои фарҳангу варзиш 17,3%, илму маориф 14%, тандурустӣ 12,2%, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 9,5% зиёд маблағ равона карда шудааст. дар соҳаҳои иҷтимоӣ тамоилҳои мусбат идома пайдо карда, аз ҷумла нишондиҳандаҳои дарозумрии аҳолӣ ба 75 сол расид ва фавти модару кӯдак дар муқоиса бо соли 1998 мутаносибан 2,1 ва 2,6 баробар коҳиш ёфт. ва дар ин самт бояд боз ҳам кор карда намонда кор. дар роҳи ноил шудан ба ин дастовардҳо дар баробари сохторҳои ҳокимияти давлатӣ иттифоқҳои касаба низ сангзор буда, онҳо ба ҳайси созмони оммавии мардумӣ масъулияти ширкат дар идоракунии ҷомеа, тарбияи кадрҳо, ҳалли масъалаҳои мубрамии ҳаёт ва таъмини адолати иҷтимоӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти кормандон дар соҳаи иқтисоди миллиро ба ӯҳда доранд ва ҷиҳати ба амал баровардани вазифа ва салоҳиятҳои қонунии худ бояд тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. яъне дар баробари фаъолияти мақомоте ки ваколатдори давлатӣ дар бахши муносибатҳои меҳнатӣ мебошанд, Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон вазифаҳои қонунии худро ҳамчун ҳомии ҳуқуқу манфиатҳои аҳли заҳмат амалӣ мегардонад. фаъолияти иттифоқҳои касаба дар кишвар ба ҳайси ташкилоти ҷамъиятӣ ба санадҳои қонунгузорӣ асос ёфта назорати ҷамъиятии риояи қонунгузории меҳнат маҳз ба дӯши ин ниҳод вогузор шудааст. Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақил ба сифати шарики бо эътимоди иҷтимоии ҳукумат дар асоси Конститутсия, Кодекси меҳнат, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иттифоқҳои касаба ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ фаъолият мекунад. моҳи майи соли 2019 1,180,000 нафар ё 51,1% шумораи умумии аҳолии дорои шуғл дар рӯйхати кироякорон дар корхонаҳои ҳамаи шаклҳои молиякат қарор дошт. иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон имрӯз қариб 870,000 нафар аъзоро муттаҳид мекунанд. ин хеле бузург аст. Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон бояд фаъолияти худро ба талаботи замони муосир мувофиқ намуда барои амалисозии сиёсати давлат оид ба ҳифзи меҳнат ва муҳити зист, таъминоти иҷтимоӣ ва суғурта, назорати ҷамъиятии риояи қонунгузорӣ оид ба меҳнат, иҷрои созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ, таълим ва такмили ихтисоси кадрҳои иттифоқи касаба чораҳои мушаххас андешт. иттифоқҳои касаба ҳамчунин ташкилоти оммавӣ вазифадоранд ки рисолати хишро дар ҳифзу ҳимояи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, таҳкими сулҳу субот дар саросари кишвар, ваҳдати миллӣ, ҳифзи манфиатҳои иҷтимоиву иқтисодии аъзои иттифоқи касаба ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ барои ҳар як корманд анҷом диҳанд. тавре дар оинномаи Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон дарҷ гардидааст, иттифоқҳои касаба кӯшиш мекунанд ки ҳуқуқҳои конститутсионии ҳар як шаҳрванд бидуни мансубияти он ба миллат ва дин, ба меҳнат, озодии интихоби касбу кор, шароити одилонаи меҳнат ва манфиатҳои бекорон ҳифз шаванд. низоми иҷтимоии одилонаи музди меҳнат ва шароити кор татбиқ шавад. риояи қонунҳои меҳнат, қоидаву меъёрҳои ҳифзи меҳнат ва муҳити зист таъмин карда шавад. замина ва маблағ барои беҳдошти сиҳати кормандон, аъзои оилаи онҳо, инкишофи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш
ба вуҷуд оварда шавад, созишномаи шартномаҳои коллективӣ баста шаванд ва иҷрои онҳо таҳти назорат қарор гиранд. ҳама ин дуруст, лекин иҷрошам таъмин карда намонда. иттифоқҳои касаба агар дуруст фаъолият кунанд, ин як ёрдамчии асосии роҳбари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. мо бояд дар ин ҷода роҳбарияти иттифоқҳои касабаи мустақил ва иттифоқҳои касабаи соҳавӣ низ дар якҷоягӣ бояд кор кунем. мо қонунҳои худамонро ба замони давраи соҳибистиқлолии давлатамон бояд мутобиқ гардонем. ҳозирини гиромӣ, бо дар назар дошти рушди иқтисодиёти кишвар ба вуҷуд омадани муносибатҳои нави меҳнатӣ, тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоӣ ва роҳандозӣ намудани дигар тадбирҳои иловагӣ, соли 2016 кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул гардид, ки раванди муносибатҳои меҳнатӣ бояд бо риоя ва дар доираи ин санад ба танзим дароварда шавад. кодекси меҳнат бо мақсади дар санадҳои қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври илова муқаррар намудани шароити меҳнат, шуғл ва кафолати иҷтимоӣ, бастани созишнома ва шартномаҳои коллективиро пешбинӣ менамояд. дар ин росто созишномаи генералӣ байни ҳукумат, Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақил ва иттиҳодияи корфармоён барои солҳои 2018-2020 мавриди амал қарор дорад. қабули созишномаи генералӣ бори дигар собит намуд, ки ҳифзи манфиатҳои меҳнатии кормандон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани ҳифзи иҷтимоии кормандон, коҳиш ёфтани сатҳи бекорӣ, сол ба сол зиёд шудани музди меҳнат ва татбиқи босуботи сиёсати хориҷӣ доим дар маркази фаъолияти ҳукумати мамлакат қарор дошта, барои амалӣ намудани ҳадафҳои зикршуда тадбирҳои судманд андешида мешавад. ба танзим даровардани муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ, дарёфти ризояти ҷамъиятӣ, ҷалби шумораи ҳарчи бештари аҳолии қобили меҳнат, ба меҳнати арзанда мусоидат намудан, дар афзоиши даромади кормандон, коҳиш додани сатҳи бекорӣ, баландбардоштани некуаҳволии аҳолии кишвар, паст намудани фоизи шуғли ғайрирасмӣ, таъмин кардани меъёрҳои ҳадди аққали иҷтимоӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷумлаи масъалаҳои калидии созишнома ба ҳисоб мераванд. дар асоси ин ҳуҷҷат созишномаҳои соҳавӣ, минтақавӣ ва корхонаву ташкилотро сарфи назар аз шакли моликияташон шартномаҳои коллективӣ баста мешавад. танзими муносибатҳои меҳнатӣ ва амалишавии кафолатҳои иҷтимоии кормандони корхонаҳои кишвар дар доираи шарикии иҷтимоӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат тавассути вазорату идораҳои давлатӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо баро монда шудааст. мутобиқи маълумоти агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ба ҳолати 1 июни соли 2019 дар кишвар зиёда аз 91 000 корхона бо шаклҳои гуногуни моликият вуҷуд дошта, аз ин шумора беш аз 20 000 корхона ҳуқуқи бастани шартномаро дорад. ҳоло қариб 13 400 корхона шартномаи коллективӣ дорад, ки 67% шумораи умумиро ташкил медиҳад. бо мақсади татбиқи стратегияи давлатии рушди бозори меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 барномаи маҷмӯии паст кардани сатҳи шуғли ба қайд гирифта нашуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017 амалӣ гардид. амалӣ гардонидани сиёсати давлат дар соҳаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ, ба шуғли расмӣ, ҷалб намудани аҳолии қобили меҳнат, таъмини кафолатҳои меҳнатии кормандон ба ҳисобгирии дақиқи омори қувваи корӣ, ғанӣ гардонидани бюҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва дар ин замина баландбардоштани ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон ҳадафи асосии барномаи мазкур мебошад. тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти қувваҳои корӣ соли 2016 сатҳи шуғли ғайрирасмӣ дар кишвар ба 29,4% расида, нисбат ба соли 2009 24,4% коҳиш ёфта буд. дар соли 2009
سطح شغل غیر رسمی 53.8% را تشکیل میداد. شغل غیر رسمی اساساً در ساحه‌های ساختمان، خدمت‌رسانی، از آن جمله مهمانخانه و طربخانه، نقلیات و دیگر خدمت‌رسانی‌ها به نظر می‌رسد. شغل غیر رسمی در بین مردان 33.2% و در بین زنان 21.7% را تشکیل می‌دهد. چند پیشتر وابسته به مسئله مذکور برنامه نو آید به پس کردن سطح شغل به قید گرفته نشده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 قبول گردید. اطمینان دارم که عملی گردن این سند به کاهش یافتن شغل غیر رسمی و شغل رسمی، جلب نمودن شهروندان قابل محنت و تطبیق برنامه‌های مشخص بهسازی سطح نیکوحوالی مردم، روانه نمودن مبلغ‌های بودجه دولت، زیاد گردیدن سرچشمه‌های نوی اندازمندی و افزایش بودجه دولت و سقوط اجتماعی مشاهده خواهد کرد. حاضرین گرامی، مسئله حفظ مهنت و حقوق مهنتی کارمندان یکی از وظیفه‌های قانونی و آیین‌ناموی اتفاق‌های کسبه می‌باشند و این کار ناظران دخلدار اتفاق‌های کسبه عملی می‌نمایند. ضرور است که مقام وکالتداری دولتی در ساحه مهنت در همکاری با دیگر ساختار و مقامات از جمله پروکراتوره نظارت مسئله مذکور را به طور جدی برآورد. روی دادن حادثه‌های ناخوش در استحصالات سببگار آسیب برداشتن و حتی مرگ کارمندان می‌گردد که هر یک از این حالت‌ها باعث تأسف و نگرانی می‌باشد. تحلیل وضع در این سمت در 2 سال آخر نشان می‌دهد که در کشور 196 حادثه ناخوش استحصالی رخ داده، در نتیجه 47 نفر کارمندان فوت دیدند. حادثه‌های ناخوش اکثراً با سبب رعایت نکردن یا تامین نبودن شرایط بی‌خطری کاری روی می‌دهند. پیشگیری و تامین نمودن شرایط بی‌خطر مهنت نسبت به جبران ضرر در استحصالات و کارفرما یکچند برابر کم خرج می‌یابد. اتفاق‌های کسبه باید کوشش خود را با آن روانه نمایند که در هر یک تشکیلات کارخانه طبق طلبات کودکس مهنت و شرطنامه کلکتیوی برای حفظ مهنت و معاینه طبی کارمندان در حجم معین گردیده مبلغ‌های ضروری جدا کرده شد. اینچنین اتفاق‌های کسبه را ضرور است که در فعالیت همه‌روزشان نظارت جمعیتی را جهت رعایت حقوق‌های مهنتی، اجتماعی و اقتصادی، چاره‌بینی‌های حفظ مهنت و رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی در کارخانه و مؤسسات صرف نظر از شکل مالکیت عملی نماید. تامین مهنتی از زنده و معاش مناسب یکی از وظیفه‌های اساسی هم دولت و هم اتفاق‌های کسبه میباشد. سری وقت پرداخت نگردیدن مزد مهنتی کارمندان ساحه‌های گوناگون اقتصادیات یکی از مسائل مهم روز بوده. با وجود تدبیرهای اندیشیده شده قرضداری از پرداخت مزد مهنت باقی مانده است. اتفاق‌های کسبه ساحه ذکر شده را ضرور است که همکاری را با کارفرمایان و کارخانه‌هایی که در آنها قرضداری مزد مهنت جای دارد تقویت بخشیده جهت کم کردن قرض مزد مهنت و در آینده راه ندادن به این پدیده نامطلوب چاره‌های در قانون پیش بینی شده را عملی نمایند. تاکید می‌نمایم که مسئله راه ندادن به قرضداری مزد مهنت باید منبع نیست در مرکز توجه حکومت مملکت، مسئولان ساحه و اتفاق‌های کسبه قرار داشته باشد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در همکاری با شریکان اجتماعی، وزارت اداره و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نایا به خاطر مرحله به مرحله کم نمودن و از بین بردن قرضداری تشکیلات و مؤسسات از پرداخت مزد مهنت تدبیرهای مشخص دارند. همچنین راهبران فدراتسیای اتفاق‌های کسبه دایر به حل مسائل ذکر شده و دیگر مشکلات موجوده با تحکیم همکاری و همگرایی فعالیت اتفاق‌های کسبه ساحوی اعتبار جدی دهند. حاضرین ارجمند، نظارت مسئله سلامتی کارمندان و اعضای عائله آنها سمت افضلیتناک فعالیت اتفاق‌های کسبه به حساب می‌رود. بنابر ناکفایه بودن مبلغ‌های به این سمت روانه شده، هر سال قرار علاوه حکومت مملکت درباره تشکیل استراحت تابستانه کودکان
ва наврасон қабул гардида барои кӯдакони ятиму бипарастор аз оилаҳои камбизоат ва кӯдакону наврасони болаёқат аз ҳисоби маблағҳои бюджетӣ истироҳати тобистона ташкил карда мешавад. ҳар сол ҷиҳати фарогирии кӯдакону наврасон ба истироҳатгоҳҳои тобистона 55 истироҳатгоҳи берунашаҳрӣ фаъолият менамояд, ки дар онҳо кӯдакони ятиму бепарастор аз оилаҳои камбизоат, онҳое ки дар муассисаҳои давлатии таълимӣ яъне мактаб, интернатҳои вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят ва шаҳру ноҳиё таҳти сарпарастӣ ва таъминоти давлат қарор доранд, бо роҳхат ба ин истироҳатгоҳҳо равона карда мешавад. дар ин раванд ҳар сол дар 1348 истироҳатгоҳи назди мактабӣ, 164 истироҳатгоҳи меҳнативу истироҳатӣ, 4 истироҳатгоҳи намуди санаторӣ, 83 истироҳатгоҳи фароғативу таълимӣ, 329 истироҳатгоҳи варзишу беҳдоштӣ, 265 мавзеи тандурустӣ, 19 истироҳатгоҳи назди интернатҳо барои кӯдакону наврасон аз ҳисоби маблағҳои бюджети давлат истироҳат ва солимии кӯдакону наврасон таъмин карда мешавад. дар баробари ин дар масъалаи ташкил ва назорати фаъолияти истироҳатгоҳҳои наврасону кӯдакон ҳоло ҳам мушкилиҳои зиёд ҷой доранд. дар кишвар шумораи истироҳатгоҳҳои берунашаҳрӣ доимо амалкунанда ниҳоят кам буда, талаботи кӯдакону наврасон ва падару модарон дар самти фарогирӣ ба таътили тобистона пурра қонеъ гардонида намешавад. бинобар ин ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳо ва шаҳру ноҳиё супориш дода мешавад, ки бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ доир ба масъалаи дар мавзеъҳои бехавф ва хушбоди ҳаво бунёд намудани истироҳатгоҳҳои замонавӣ барои кӯдакону наврасон чораҷӯй намоянд. мушкили дигар ин аст, ки қисми зиёди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳру ноҳиёи кӯҳистон, ки аз ҳисоби дастгирии марказонида бюджети давлатӣ фаъолият менамоянд, дар бобати солимгардонии кӯдакону наврасон имкониёти маҳдуди молиявӣ доранд. илова бар ин қисми зиёди истироҳатгоҳҳое, ки дар кишвар аз даврони шӯравӣ то ба имрӯз фаъолият доранд, ба талаботи замон ҷавобгӯ нестанд. бинобар ин зарур мешуморам, ки як гурӯҳи кории босолаҳия таъсис дода ба ҳолати имрӯзаи чунин муассисаҳо ва зарурати таҷдиди онҳо ба ҳукумати мамлакат дар муддати 3 моҳ пешниҳод манзур карда шуд. масъалаи дигари ҳалталаби соҳаи иттифоқҳои касаба фоизи ками маблағи аз ҳисоби андозҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ ҷудо шуда дар корхонаҳо ба шумор меравад, ки он барои ташкили истироҳату солимгардонии кормандон ва аъзои оилаи онҳо кифоя нест. бо ҳамин сабаб ва бо дар назардошти болоравии нархи маҳсулот ва хизматрасониҳо, арзиши роҳхатҳо ва санатория осоишгоҳҳо ва нокифоя будани маблағҳои ҷудошаванда на ҳамаи кормандон имконияти истироҳат ва табобатро доранд. ҷои таассуф аст, ки таи солҳои истиқлоли давлатӣ аз ҷониби иттифоқҳои касаба дар самти пешгирии баланд шудани нархҳо ягон иқдоми ҷиддӣ амалӣ нашудааст, ҳарчанд ки қонун ба онҳо салоҳиятҳои заруриро додааст. вобаста ба ин мавзӯъ зарур аст, ки масъалаи такмили санъатҳои меъёри ҳуқуқӣ танзимкунандаи ин самт ҳамаҷониба баррасӣ карда шавад. ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои зикр шуда ба вазоратҳои адлия, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур ва ба Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Tajikistan тавсия дода мешавад, ки санади тартиб ва андозаи хароҷоти маблағҳои суғуртаи давлатии иҷтимоӣ барои табобати санатории курортӣ, ташкили истироҳати кормандон ва аъзои оилаи онҳо ва дигар чорабиниҳои беҳдоштию пешгирикунанда дар корхонаҳоро бо дар назардошти арзиши воқеии роҳхатҳо ва андозаи маблағи аз суғуртаи давлатӣ ба ин самт равона гардида омӯхта баъди такмил ва бартараф намудани камбудиҳо дар муддати 3 моҳ лоиҳаи нави тартиби мазкурро таҳия ва ба ҳукумати Tajikistan пешниҳод намоянд. дӯстони азиз, тадбирҳо оид ба таъсис додани ҷойҳои кори нав, рушди касбӣ захираҳои меҳнатӣ, дастгирии иҷтимоӣ муҳоҷирони меҳнатӣ ба ватан баргашта, мусоидат ба шуғли занон ва ҷавонон, рушди соҳибкории инфиродӣ
و تأمین کفالت‌های دولتی اجتماعی هنگام بیکاری مسائل مهمترین اجتماعی میباشد. وابسته به افزایش اهالی کشور ذخیره‌های مهنتی نیز منتظم زیاد شده، طلبات به جایهای کاری نو سال به سال زیاد می‌گردد. از این رو در راه حل مشکل‌های در دایره شریکی اجتماعی جای داشته ما باید همکاری بیشتر و فراگیر داشته باشیم. سال 2018 بین حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراتسیای اتفاق‌های کسبای مستقلی تاجیکستان و اتحادیه کارفرمایان جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2020 سازشنامه گنرالی به امضا رسید. باید گفت که سال 2018 از مجموع محصولات داخلی کشور دارایی تشکیلات‌های سوغورتوی 0.54%، عهده‌داری‌ها 0.28% و سرمایه آینامویانه 0.17% را تشکیل داده است. این رقم‌ها نشان می‌دهند که تشکیلات‌های سوغورتوی در رشد اقتصادی کشور سهمی نظررس ندارد. بنابراین پیشنهاد کرده می‌شود که مکانیزم تنظیم اقتصادی فعالیت تشکیلات‌های سوغورتوی تهیه و جلب فعال سرمایه به این سمت برآمده شود. زیرا در کشورهای پیشرفته محض همین تشکیلات‌ها نقش یکی از سرچشمه‌های داخلی سرمایه‌گذاری درازمدت را می‌بازند. مشکل دیگر در فعالیت اتفاق‌های کسب تشکل شریکی اجتماعی به شمار می‌رود که آن هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. یعنی کارفرمایان مسئولیت اجتماعی و اتفاق‌های کسب مستقلیت واقعی و فعالیت را در حفظ منفعت‌های کارمندان ندارد. باید تذکر داد که فعالیت اتفاق‌های کسب از روی طرح سال‌های 90 قبول گردیده برآمده شده، امروز به تغییرات جدی صفتی نیاز دارد. از این رو فعالیت اتفاق‌های کسب باید با در نظر داشت امکانات‌های نو و روندهای معاصر اقتصادی تهدید نظر گردیده نقش آنها در رشد افضلیتناک حقوق انسان، ساختار تشکیلی و تکمیل دادن امکانات‌های مالیوی تقویت داده شد. از این لحاظ با فدراتسیای اتفاق‌های کسب، وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، مرکز تحقیقات استراتژی و اکادمی علم‌ها سپارش داده می‌شود که به خاطر رشد و توسعه منبع اتفاق‌های کسب همچون نهاد مهم جامعه مطابق ساختن اصول‌های فعالیت آن و طلبات وقت زمان و روندهای معاصر مناسبت‌های جمعیتی، لایحه برنامه عملی اتفاق‌های کسب برای سال‌های 2020-2027 در جمهوری تاجیکستان را تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. اینچنین ضرور است که همکاری اتفاق‌های کسب با مقامات دولتی، کارفرمایان و اتحادیه‌های آنها در اساس شریکی اجتماعی و همکاری طرف‌های مناسبت‌های کاری و نمایندگان آنها اینچنین در زمینه شرطنامه‌ها و سازشنامه‌های کلکتیوی تقویت داده شد. همزمان با این اتفاق‌های کسب باید با مقامات حاکمیت دولتی، اتحادیه‌ها، اتفاق‌ها، اساسیاسی‌ها و دیگر تشکیلات‌های جمعیتی ساحه رشد طبابتی، صنعت‌کاری و کراتی، مؤسسه‌های استراحتی، سیاحی، تربیت جسمانی و ورزش ثمراناک همکاری کرده در تطبیق سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت شرکت فعالانه داشته باشد. اتفاق‌های کسب باید با ترتیب مقرر شده توسط نمایندگان وکالتدار خود در کار هیئت مشاوره وزارت‌ها و دیگر مقامات مرکزی حاکمیت اجرایی غیر از مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی، جلسه‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و مقامات اداره‌کنی کارخانه‌ها فعالانه شرکت ورزند. می‌توان گفت که راهبران و فعالان و اعضای اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان برای فراهم آوردن شرایط شایسته کار و زندگی با مردم شریف وطن عزیز ما تاجیکستان صادقانه خدمت خواهند کرد. در این راه پرشرف سازنده به همه شما موفقیت و برای کار آزمون می‌آورم. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، بنده عبدالله محمد،
иҷоракор, аъзои раёсати кумитаи иттифоқи касабаи комплекси агросанъатии шаҳри Ҳисор мебошам. муҳтарам ҷаноби олӣ, бо фаъолон ва мақомоти иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон дер боз орзу доштем, ки бо шумо пешвои муаззами миллат вохӯрӣ дошта бошем. чун ҳар ҷои қадами мубораки шумо монда мешавад, ҳамон ҷой обод гашта, мулоқотатон бо меҳнаткашон ба рушду нумӯи тамоми соҳаҳои хоҷагӣ халқ, созандагию бунёдкории кишвар такони ҷиддӣ мебахшад. иттифоқҳои касабаи комплекси агросанъатии Тоҷикистон ҳамнафасу ҳамзамони даврони соҳибистиқлолии кишвар буда, дар ҳамдастӣ бо шарикони иҷтимоӣ дар иҷрои сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат ба роҳ монда омада истодааст. муҳтарам ҷаноби олӣ, барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолии хоҷагиҳо ва бо қонунгузории меҳнат фаро гирифтани кормандон, фаъолият дар хоҷагиҳои ҷамъавӣ афзалиятҳои калон дошта манфиатовар мебошад. манфиатовар аз он мебошад, ки истифодабари самаранокии обу замин таъмин гардида, истеҳсолоту иқтисодиёти хоҷагиҳо албатта пеш рафта, воридшавии андозҳо ба буҷаи давлатӣ аз ҷумла ба суғуртаи давлати иҷтимоӣ бештар гардида, сарчашмаҳои таъмини иҷтимоиёти аҳолӣ ғанӣ мегардад. дар ин шакли хоҷагидорӣ, яъне коллективӣ, музди меҳнати кормандон ҳисобу китоб гардида, андоз аз даромад ва андози иҷтимоӣ ташаккул меёбад. собиқаи кори кормандон қайд гардида, кироякорон дар асоси бастани шартномаи меҳнатӣ кор карда музди меҳнат мегиранд. дар хоҷагиҳои ҷамъавӣ имконияти таъсиси иттифоқи касаба муҳайё гардида, танзими муносибатҳои меҳнатӣ, ташкилу кору ҳастмандгардонӣ беҳтар мегардад. мавриди зикр аст, ки ҳамасола бо дастгирии бевоситаи шумо, ҷаноби олӣ, барои бо истироҳату солимгардонӣ фаро гирифтани кӯдакону наврасон дар мавсими тобистон дар истироҳатгоҳҳо қарори ҳукумат қабул гардида маблағҳо ҷудо мешаванд. хусусан барои кӯдакону наврасони кормандони кишоварзӣ, ки дар деҳот зиндагӣ карда осебпазиранд, хеле арзанда аст. муҳтарам пешвои миллат, шуморо бовар менамоем, ки иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон шарики боэътимоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, баланд бардоштани некуаҳволии меҳнаткашон ва таъмини шароити меҳнати арзанда саҳми худро мегузорем. ва бахти миллати тоҷик ҳамеша саодатманду сарбаланд бошед. муҳтарам пешвои муаззами миллат. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ман Сайдулло Абдуллаҳзода, корманди нерӯгоҳи барқии обии Роғун, аъзои иттиҳоди иттифоқҳои касабаи нерӯгоҳ. шумо муҳтарам пешвои миллат доим таъкид менамудед, ки истиқлолияти энергетикии Тоҷикистон заминаи рушди иқтисодии мамлакат мебошад. бо ташаббуси шумо муҳтарам пешвои миллат, нерӯгоҳи барқии оби Сангтуда 1, Сангтуда 2, маркази барқу гармидиҳии Душанбе 2, садҳо нерӯгоҳҳои хурди барқӣ сохта ба истифода дода шуданд. муҳтарам ҷаноби олӣ, айни ҳол дар нерӯгоҳ 15298 нафар кормандон кор ва фаъолият мекунанд, ки аз он ҷумла дар сохтмон 69 ширкат кор карда истодааст. шароити меҳнат ҷаноби олӣ дар ҳама қитъаҳои кори хуб ба роҳ монда шудааст. ошхонаҳои марказӣ, маркази саломатӣ, ҳамширои шафқат таъмин карда шудааст. ҳамарӯза дар назди ҷамъият ҳисоботҳои ҳолатҳои техникаи бехатарӣ вазифаи ҷони шумо манам бехатарии кор ҳозир пеш ҳастам. агар ба шумо иҷоза надиҳед, дар ягон участкаи корӣ ё ки объекти корӣ бояд кор шурӯъ нашавад аз лиҳози таъминоти бехатарии кор, меҳнат, шароити кори коргарон, сохтмончиҳо. ин бисёр бисёр муҳим аст. мо ҳаёти одам дар кор, ҳаёти ома ин арматура нест, ки мирем бозор харида биёрем ё ки мағоза ё ки давлати дигар. хеле одамо корда мераванд, фарзандошон интизор ки падаршон кор кардиса рӯзқа рӯзишонро мегузаронанд. пеш ба кор қабул кардан ё ки аз баъди кор ҳам қабул кардан ҳолатҳои муайян масъалаи аз муоинаи тиббӣ гузарондан.
пас одамо касали корое ки дар он ҷо аст на ҳар як одами вай ростша гуфт на ҳар як одами солима қудрат ва тавонои мисол дар ҷои таги замин кор карданро дорад аз ҷози бехатарӣ шумо бояд инҳоро интихоб карда гирем мере одамои вай насхудат бачаи солим баъд дар ҷода нигоҳ карда дила даво мегирад камтар беши санат чар зада мерави онҷа ҳамин аст ана баъзе касалиҳо аст ки умуман дар ҷои баландӣ ё ки дар ҷои зери замин бо ҳаво ғализ будагӣ ҳоҷи муайян ин аст масалаи худи ҳамон ҷое ки маркшейдро проходчикора кафшергарора ама оное ки дар зери замин онҳо талаботҳои худшонро доранд мо бояд шир додам модакор мо бояд ҷилго додам модакор оли вақте агар сменаҳои кори вай бошад чӣ мегӯянд ки ҳозир як моҳлати бегоҳӣ ҳатто хӯроки вай набошад ё ҷурғот ё як чизи дигар 2 соатам бошад ваям бошад соатҳои 8 бояд коргар истеъмол кунад чунки ама боду ҳавои ғализ дар поён зиёд аст бери нест чӣ гарад бодавора тоза ки накунем ғализ аст ина бидиан накор баъд шароити меҳнат пеш аз ҳама ғами одама хӯрдан накор одамо либосҳоро вай мекунанд хурду хӯрокам шароити ошхонаҳоро барқарор карданд ки сафара ин дар мади аввал баъд сифати хӯрок қувват энергия сарф мекунанд ширкатҳо баъзан ҳам хел вай доранд гора назорат кардам модакор як назоратчӣ ки аст онҳо вай наметавонанд шумо вазифаи иттифоқҳои касаба вай аст шумо ҳуқуқу ваколатона як одам агар як инвалид мешавад бин чӣ қадар зиён аҳли оиларо бугӯ аз ҳама муҳим мо ғами одаморо бухтем кор кунедтон барҳол маблағҳои калон мо сарф карда истодем кӯшиш кардам модакор ки темпи сохтмон вай бошад суръати корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд бо сифати бениҳоят дараҷаи аъло вай кардам модакор саломат бошед намояндаи иттифоқи касабаи кормандони маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрии шумо бо фаъолони иттифоқи касаба як рӯйдоди таърихӣ ва ниҳоят муҳиму хотирмон дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. муҳтарам пешвои муаззами миллат дар ҳама давру замонҳо пешрафту тараққиёти ҷомеа ба фаъолияти пурсамари омӯзгор вобаста аст ва ҳама пешравиҳои ватанамонро бо заҳмату масъулиятнокии омӯзгорон пайванд медонем. воқеан солҳои охир вазъияти иҷтимоии кормандони соҳаи маориф тадриҷан беҳтар гардида. аз ин рӯ аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи иттифоқи касабии кормандони соҳаи маориф ва илм чунин пешниҳод менамоям. намояндаи иттифоқи касаба дар таҳияи санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ барномаҳои давлатӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва ҳифзи меҳнат ҷалб карда шаванд. қонунгузорӣ оид ба ҳифзи меҳнати кормандон дар соҳаи маориф такмил дода шавад. муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷавобан ба ғамхориҳои шумо мо кормандони иттифоқи касабаи соҳаи маориф ва илми ҷумҳурӣ вазифа дорем ки боз ҳам бештар заҳмат кашем ба халқи азизамон содиқонаву самимона ва бо виҷдони пок хизмат кунем. ҳадафҳои созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сари вақт ва бо сифати баланд амалӣ намоем. саломат бошед. таклифи якумат қабул доир ба таҳияи лоиҳаи қонунҳо дар самти меҳнат даъват кардан вай кардан таҳияи лоиҳаи қонунҳо. бале шумо сиёсати роҳбари давлата медонед дар як сол набошад ба қариб 50-60 маротиба дар ин ё гӯшаи мамлакат бо кормандони соҳаи маорифи ноҳиявӣ вилоятӣ ва дигар мулоқоту вохӯриҳо дар вақти споридани иншоотҳо мактаб дигар иншооти соҳаи маориф мулоқот мекунам доир ба ин мавзӯъ.
мо ба соҳаи илму маориф ва тандурустӣ умуман соҳаи иҷтимоӣ дар мадди аввал қариб 50% бюджети мо соҳаи иҷтимоӣ дар рафтаисод аст. қариб 50%. ман мефаҳмам, ман мерам омӯзгорҳо қайси суҳбат мекунам, ман инҷа ҳол як қисмаша ишора кардам. Ман аз рӯзи аввал соҳаи илму маориф дар мадди аввал меистам. соҳаи илму маориф. ассалому алайкум муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳозирини гиромӣ. Ман Дик Павел Иванович, корманди корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик ва аъзои кумитаи иттифоқи касабаи он мебошам. муҳтарам ҷаноби олӣ, пеш аз ҳама иҷозат фармоед ки аз номи аҳли заҳмати ширкати алюминии тоҷик ва аъзоёни иттифоқи касабаи соҳаи саноат, геология, маъдан ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории хешро оид ба дастгирии ҳамешагии шумо иброз намоям. солҳои охир ҳиссаи соҳаи саноат дар нишондиҳандаҳои макроиқтисодии мамлакат тамоюли болоравӣ дорад. дар шаҳру ноҳияҳо корхонаҳои нави истеҳсолӣ аз ҷумла бо истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ба кор андохта барои зиёд кардани маҳсулоти содиротӣ ва воридовозкунанда кору фаъолият намуда истоданд. соҳаи саноат яке аз самти афзалиятноки рушди иқтисодиёт ба шумор рафта, саноатчиёни ҷумҳурии Тоҷикистон бо дархи масъулияти азим ва ифтихор аз ватандорӣ баҳри иҷроиши вазифаҳои стратегии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ободии кишвар фидокорона меҳнат менамоянд. бо дастгирии бевоситаи шумо, ҷаноби олӣ, моҳи июли соли 2019 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди табдил додани ширкати алюминии тоҷик ба ҷамъияти саҳомии кушода қабул карда шуд. ин имкон медиҳад ки сармояи хориҷиро ҷалб карда истеҳсоли алюминии аввалия бо истифодаи технологияҳои ҳозиразамон зиёд карда шавад. роҳбарияти ширкати алюминии тоҷик ҳамроҳи кумитаи иттифоқи касабаи ширкат ва кумитаи марказии иттифоқҳои касабаи соҳаи саноат ҳамкории зич ба роҳ монда, сарфи назар аз солҳои вазнини буҳронӣ, маблағгузории соҳаи иҷтимоиро идома дода ҷиҳати беҳбуд бахшидани вазъи иҷтимоии аҳли заҳмати ширкат пайваста кӯшиш ба харҷ медорад. дар ширкати алюминии тоҷик муддати ҳар 2 сол конференсияи аъзоёни иттифоқи касаба бо иштироки намояндагони кумитаи марказии иттифоқҳои касабаи соҳаи саноат баргузор гардида, дар он шартномаи коллективӣ қабул карда мешавад. бояд зикр намуд ки шартномаи коллективии ширкати алюминии тоҷик яке аз шартномаҳои намунавии ҷумҳурӣ мебошад. ин ҳуҷҷати муҳиме аст ки ба беҳбудии шароити иҷтимоии маишии кормандон ва таъмини риояи талаботи кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст. муҳтарам пешвои миллат, назорати ҷамъияти иҷрои уҳдадории иҷтимоӣ дар корхонаи муассисаҳо ин вазифаи муҳимтарини иттифоқҳои касаба мебошад. аммо дар шароити робитаҳои бозоргонӣ иҷроиши ин вазифа бидуни дастгирии мақомоти давлатӣ, ҳокимияти маҳаллӣ ва моликон кори хеле душвор мебошад. бо назардошти гуфтаҳои боло дар асоси протоколи ҷаласаи ғайринавбатии кумитаи иҷроияи кумитаи марказии иттифоқҳои касабаи кормандони геология, саноати маъдан ва металлургияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва таклифу дархостҳои аз ташкилотҳои ибтидоии иттифоқи касабаи соҳаи саноат ворид гардида, масъалаҳои зеринро пешниҳод менамоем. барои пешрафти соҳаҳои саноат, устувор намудани фаъолияти иттифоқҳои касаба дар корхонаҳои саноатӣ, нақш ва мавқеи иттифоқҳои касаба дар тамоми корхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баланд бардошта шавад. чунон ки шумо, муҳтарам ҷаноби олӣ, иброз намудед, барои давлати мо имрӯз иттифоқҳои касабаи пурқуввате лозиманд. бинобар болоравии нархи роҳатҳо ба табобатгоҳҳои истироҳатию солимгардонӣ, фонди иҷтимоӣ ки барои солимгардонии кормандон ва аъзои оилаи онҳо ба андозаи 1.4% муқаррар карда шудааст, аз рӯи имкон зиёд карда шавад. муҳтарам ҷаноби олӣ, ба мақсади хотирмон гардидани ин мулоқоти хотиравӣ ба шумо пешниҳод менамоем ки санаи мазкур ҳамчун рӯзи кормандони иттифоқи касабаи Тоҷикистон ба рӯйхати рӯзҳои ид ворид карда шавад. ташаккур ба диққататон. Павел Иванович, мактаби шаҳри Турзанда тамом кардӣ? бале, ҷаноби олӣ. амҷа шаҳри Турзанда таваллуд шудӣ, а? бале. ҳасан. куҷоро хатм кардӣ баъд? донишгоҳи славянӣ, Русияву Тоҷикистон. инҷоро оиладор шудӣ? бале. зану фарзанд? шаҳри Турсунзодада ё Душанбеда? шаҳри Турсунзода ба. шаҳри Турсунзода? ҳасан. ана барои ҳамин эҳтиром нисбат ба мардуми тоҷик, эҳтиром ба забони тоҷикӣ, ба шумо аз ҳамаи ҳозирин якҷон ташаккур мегӯям.
корхона албатта онче ки гуфтем мо қарорҳои дигарам қабул кардем дар бораи таҷдиди корхона 44 сол мисли нерӯгоҳи барқи оби норак қайроқун дигар мо барои таҷдиди аввал 300 000 тонна баъдан кули корхонаи корбай ки оянда то тавонем дар солҳои минбаъда то 1 миллион тонна истеҳсоли алюминеро баромонем. масъалаҳои иҷтимоидам аҳамият додан дар кор мо пешниҳодҳое ки кардем он нуқта мебурем дар бораи истироҳату фароҳати худи коргарони корхона. саломат бошед, муваффақият. саломат бошед. саломат бошед. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ман шарифзода моҳинав, аъзои иттифоқи касабаи кормандони тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон. Сараввал иҷозат фармоед аз номи аъзоёни иттифоқи касабаи кормандони тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон барои баргузор гардидани ин мулоқоти таърихӣ ба шумо пешвои миллат изҳори сипос намоем. Тоҷикистони азизи мо бо саъю кӯшиши шумо ҷаноби олӣ дар тӯли 28 сол пеш рафта соҳаи тандурустӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардид. ба шарофати соҳиб истиқлолӣ ва озодӣ соҳаи тандурустӣ соҳиби даҳо бемористону дармонгоҳҳои замонавӣ, садҳо марказу бунгоҳҳои тиббӣ ва технологияи муосири рақамӣ гардида, сатҳи хизматрасонӣ дар ин сатҳ ба куллӣ тағйир ёфта истодааст. ташкилоти соҳавои мо ҳамчун узви ҷудонашавандаи ҳаракати иттифоқи касабаи Тоҷикистон дар баррасиву ҳалли масъалаҳои иҷтимоии кормандони соҳа саҳмгузор буда, пеш аз ҳама сиёсати шуморо дастгирӣ ва амалӣ менамояд. Инчунин дар ин самт бо сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусии соҳа дар масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқии қонунии шаҳрвандон, ҳамкорӣ бо мутахассисони ҷавон, ташкили истироҳату солимии табибону кормандони соҳа ва таъмини шароити бехатарии кор ровибити зич карда дар татбиқи барномаву стратегияҳои давлатӣ фаъолона иштирок менамоем. пешниҳод менамоем ки тибқи талаботи банди 348 кодекси меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корфармо уҳдадор аст ки мавриди ба кор қабул намудани корманд, инчунин дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кормандро аз муоинаи тиббӣ аз ҳисоби маблағҳои корхона гузаронад. ин талабот бо сабаби аз тарафи корфармо ҷудо нагардидани маблағ дар ҳамаи корхонаву ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият амалӣ карда намешавад. хоҳиш менамоем ки дар оянда ташкилоту муассисаҳо ҷиҳати аз муоинаи тиббӣ гузаштани кормандонашон дар буҷет маблағ ҷудо намоянд. қисми зиёди аҳолии кишвар дар минтақаҳои кӯҳистон зиндагӣ доранд. пешниҳод менамоем ки дар оянда масъалаи хизматрасонии тиббии садамавӣ баррасӣ карда шавад. дар хотима аз шумо ҷаноби олӣ барои дастгирӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ изҳори сипос менамоем. мо аъзоёни иттифоқи касабаи кормандони тандурустӣ ҳифзи иҷтимоӣ кӯшиш мекунем ки ба халқамон содиқона хидмат намуда дастуру супоришҳои шуморо иҷро карда барои солимии тандурустии аҳли ҷомеа талош намоем. ташаккур. ба вақти ба кор қабул кардан не барое ки вақти коргар ҳоло коргари корхона нест, корхона аз вай барои муоинаи тиббӣ гузаштан формаи вай дора вай худаш бояд гузарад. баъд корхона корда қабул мекунад, коргароне ки дар корхона кор мекунанд муоинаи тиббӣ гузаштан унҳоро меспорад. лекин ҳоли коргари вай нест чӣ пул меспорад? ин ба фикрам вай дуруст намебиёяд. ина омӯхтанда ки таклифҳои шуморо мо вай мекунем ба иномат мегирем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти маҳбуби кишвар барои баргузор намудани чунин як мувохирии пурмуҳтаво рӯбарӯ бо аҳли меҳнат аз номи тамом аъзоёни иттифоқи касаба ба шумо самимона изҳори миннатдорӣ баён мекунам. иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон ҳадафҳои созандаи ҳукумат ҷумҳурии Тоҷикистонро аз эълон намудани санъаткунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чорум миллӣ, рушди туризм ва деҳот, ҳунарҳои мардумӣ, татбиқи стратегияи миллии рушд то соли 2030 ва дигар ҳадафҳо дастгирӣ намуда
در عملی گردیدن اقدام‌ها و برنامه‌ها و نقشه‌های به این سمت روان کرده شده با نیروی دوشن اهلانه زحمت می‌کشند. ما راهنمایی‌ها دستور سپارش‌های امروزه شما را جناب والی که در سخنرانی در وقت صحبتی با برآمدکنندگان اظهار نمودید سرمشق کار خود کرده با طریق مکالمه اجتماعی با ساختارهای حکومت در یک جایگی برای اجرا شدن آنها ما کوشش غیرت میکنیم، چون که هدف و مقصدهایی که در آیین‌نامه کمیته های ساحوی فدراتسیای اتفاقهای کسبی مستقل آمدن پرره در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری در سیاست اجتماعی شما تجسم یافتند. از این رو ما با تمام ساختار و نهادهای حکومت همکار هستیم و در یک جایگی در مکالمه آزاد اجتماعی کوشش به خرج میدیم که در عمل شوی هدفهای حکومت سهمگذاری کنیم و همچون شهروند که در همین حدود تاجیکستان زندگی میکنیم در ترغیب و تشویقات هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت وطنداری و تندرستی افتخار از ملت ما یک جایه کار میبریم. راهبران سازمان‌های بین‌المللی یا همکاران خود را از خارج کشور قبول میکنم و شبانه شهر را تماشا میکنیم. وقتی که ویا از آبادی پیشروی شهر گپ میزنند راست گپ این یک مایه افتخار من است. این خودش یک تربیه است. از یک تام جلد کتاب ها همین کارهایی در شهر رفته ایستادن گلپروری آبادانی سازندگی جوانان همین بینن بهتر خوبتر است. هر یکی ما اعضایان اتفاق کسبی تاجیکستان زحمت‌های خسته‌ناپذیر شما پیشوا معظم ملت را در راه صلح و ثبات، وحدت، همدلی، سازندگی، بنیادکاری، سیاست عدالت پیشگی، رعیت دوستانه، خیراندیشانه قدر و همیشه پاس و گرامی می‌داریم. سیاست شما جناب والی سیاست مردمی هست. شما پرزیدنت محبوب مردمی هستید. جناب والی سخنانی که در لحظه به کار انداختن اگریگات نیروگاه برقی آبی را بیان نمودید مرام اتفاق کسبه گردیده است. من از نام کلی اعضایان اتفاق کسبی تاجیکستان سخن شما را به طریق زل میخواهم بیان نمایم. تاجیکستان با پیشوای معظم ملتش به پیش به پیش به پیش همیشه سعادتمند و سربلند باشد. ما کوشش کردیم مذاکره که در همین رویه مردم ما نورسا جوانان را تربیت کنیم. در سخنی با قلبمان وطنمان را دوست داریم، صدقاً دوست داریم. با مردم در پهلوی مردم ایستاده یک جای زحمت کشیم. آن نقشه های داریم که تا 30 سالگی برای تاجیکستان همش مسائل اجتماعی است. همش همو برای غمخواری در حق مردم تاجیکستان است. مردم تاجیکستان اکثریتش اعضای اتفاق کسبه است. راهشم، پولشم، کسبخانه‌شم، مکتبشم، کارخانه 3 سالیشم، دیگر مسائل آبادانی همش وابسته به بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم تاجیک خلق تاجیک میشه. صدقاً وطن ما دوست داریم، زحمت کشیم، آباد کنیم، نسل‌های جوان را در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و حس بلند ملی تربیت کنیم. برای درست هدایت کرده زمام دولت داری را بعد و با آنها سپاریم. میشه دولت آباد پیش رفته، میشه پرابلم هایی که داریم آهسته از بین میره. امروز شکرانه که ما را برابر کشورهای دیگر قریب 4 تشبوس بین المللی ما عملی شده ایستاده است در سطح جهانی. خب پیشنمش حاضر میشناسند، احترام میگذارند. دو سال پس هم 30 سالگی است، هم بعضا چارابینی های دیگری بین المللی در تاجیکستان است. بسیار چارابینی های بزرگ تاریخی است. با شما سلامتی، موفقیت برای کار.